Okay, welcome po iti mauding oras mi. Ito'y programa mi na paluwanan da kami manen. Dito lang po kasamitan nga radio station tin Tire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit. Ayan, kata iti oras alas 2:08 iti malam. 8 minutos kalpasan de alas 2 iti malam. Ayan, thank you so much for adita kay lata po nga kuya kita kami Facebook Live kini Kapsat Mario Piniera kini ading Ella of course nga madi mapupukaw and kada kita tumapay ayan share mo pa kayo mga tumapalong okay. Ay share ko mali kada kita grupo share po. Okay, manong naimbangal daw yo ading from Flor de Lina Espiritu from Hong Kong. Manong kablaw man iti 24th year anniversary iti Pawayenyos Association of Hong Kong is celebrate mi ita dito Green Hotel Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong. Agyaman ak unay manong ken ading JM. Kita ko medyo 24th year na bayagmatan na po. So ka na malong. Ay. Ayan. Manong kanjem para kay snack man tay tapno di ka maila. Ano? Kahit kailan ka no, kuno ni Megan Bagani. Pa-shout out po, hindi po nababati kaya na pa po sa part 1. Sana po mapansin nyo. Po, watching here in Taiwan from Kimberly Acob. Yes, good afternoon natin Kimberly. Ayan, thank you so much si Anos mong dimanon ti may kalong nga paset sakbay nga mabasa mi iti pangablao mo. Kasala nga talaga inunaan katami mo mabalin na po nga puro message laeng laukan tayo iti sonata. Okay, good afternoon manong Jun kan JM dito stasyon. Kablao man ni Jade, Winijad, Hayden, ken Tito Sani dita Candle Factory di Fonquirino amadama nga agar-aramid ti kandila. Request ko man da Philippine Geography tasalaan da kano. Thank you kuya and Ajing Jay Ngarod. Watching from Hong Kong kana ni Lola Juliet. Tauya. Well, Okay. Delegado. Yes, good afternoon auntie. Boss, para kay sumanjay count on you from Brian Gaspar. Ni Sir Hermi Atene or Presyo Hacienda. Yes, binibining Pilipinas candidate number 4 dala. Wow, watching from Nueva Ecija from nada ito Mona Lisa Nartates. Ano po nagating nagnagan balik-baliktad gamon. Hello po mga sir, watching from Tayug, Pangasinan from Joylyn Padapat. Hello to Ate Jasmine Rose Liktawa. Okay, salain tayo nga rata po. Dito natin na palawan Philippine Geography. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city that went from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apari, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Here we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon. Then down to Visayan shore, famous with sugar, coconut and corn. Ay, 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 Cebu, Mactan, Mandawi. Ay, ay, ay,
Summer Leyte. Ay, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. And now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambaho, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the three provinces of Davao. Davao, Sol Oriental del Norte, Cotabato, Lanao, Solo, Tawi, Tawi. Ay, Philippines has a great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, all tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. Hello, Lolo June and Tito Pongek. We miss you all from Bempot. Yes. Yeah. Of Hello, Bam Baguio. Bam. Okay, hello mga idol. Pa-request nga po ng The Reason. It's me, baby girl, ng Defun. The reason I'm not a perfect person. Hello FTD, pakikinig naman po kami na guards ng mga taga-sikat test na nakikinig sa programa nyo at ongoing naiiyak ako. Paplay nga po ng kantang Bokel Bukes. Una naman. No. And of course, happy anniversary you kini Mrs. Yumanong June. Kaya tikapsa mo, Meli Groyon of Ipel Etchage. Epel. Ayan. Watching. Thank you, Kamsat. And awanan na po iti text line na ibusan. Naibusan? Oo. Pinarta. Kakisulat iking kinwak ni nagbasa. Ayan. And, Yeah, may nag-text pa dito. ano ko na na? Hello, insan pagrik nga ako kila Mama Gina Lanusa, Papa Joey Lanusa at sa bunso namin na si Janelle Lanusa. Wish you all my family. Sa Isabela, I'm here at Saudi now because jitok mo mapinal kang favorite ni Papa. Salamat and more power. Okay. More power. Ayan, nag-greet po ni Manang Esther. Wow, Happy, nag-greet. Anniversary ko na natin, June. Hoy, hello to Auntie Ida Clinton. Magtatansa lang nga nagbuya. Naudi ka man nun, Kamsat. Hello, Ading June. Musta kayo? Kini Ading Jem. Kasangsangpot ko lang. Nagapo akit trabaho. Ay, sumat lang. Sumat lang. Ayan. Sumat lang. Nanaudi. Nanaudi ka. Okay. So, that's it. Karo ba? May sabanin nga sonata po. Iti sagot mi. Kada kayo. Bibuyasonan yung tester. Agbubuyasa ko. Thank you so much for your greetings. Manang Esther. Ano tawag tatatayan? Dr. Esther Calibusa. She is a doctor of hearts. Bueno, dati parikot yung abot. Tipos puso yun. Iyuman nyo laang kini Manang Esther. Wow. So, di makaamo. Ng mga taripato ko na kayo. Kita. Hello from San Jose, California. From Perry Totok. Perry. Totok. Wow. Madama ka no ti payakpakan na ate. Ano just, ano na ni Ate Ella. Madama ka ti payakpakan na Ate Jasmine. Payakpak. Payakpak. Watching from Jones City, Isabela. From Dwayne Galam. Madama di padipak kuya kan ading Jem toy ayan may rang tay nga tambayan mi. Nati Cecil Bangoy na data. Okay nga ron, may nga sunata po nga may paay. Kadagiti iso amin nga datintaan na dita. Okay. Ay, si Con pala yun. Si- Yung sa tutugtugan natin sa 17. See you sa Solano sa November 17 from Perry Totok. Okay. We will be there. Wala of na kanya course. kontrata na data. Ano mapo ko, mabasol mo na naron. Di kantua malipatan, tanaga titug tilistaan. Amin ang nakasapulam, ingka alam dito'y tindaan. Naglaing iti palabram, ay nagsam iti sarsaritam. Intulok wanjak na puutan, nanayunan tilistaan.
Kinsenas pinu katapusan, iti ka rin ngayong kabayaran. Pinagbalin nagpay atong ang taawang nagpag-ubraang. Ang gaputa karubaka, panagtalek inted kukeng ka. Tidakas na no pasyaran ka, aglamang ka di kan makita. Kurang no sir mata. Sukat, Tindaan magkaya. nabaliwan. Tunggal singiran ka, si kapayan di at daganas na. Bumukaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kang tulak ta. Nuwag sabat tapay di kasada, day tama tamawan nakita na. Tinda akit awan karkarkana, agbayad ka kuman karuba. Kuna ni Kabsata Rubilin Avila, kablaawan man, kakaduwag agbibiyahe ka Aruba. Matama, dingag me. Oh, from Ruby Avila. Happy and belated happy anniversary ka na kayo. Kanilare. Di kantuwa malipatan, sikat ng bankrupt to'y tindaan. Numakabis kita kati kwartam, sa balim at ti pagkatangam. Pimanta siyak ti katatangam, tanak talek at ti mangutang. Damag kupay ingka na pindan, di aglaw-law at tintindaan. Mauntangan na amin nga tindaan. Ay, agalwan kayo ako, kalagay ka sa klase di tao. Tunggal singiran ka, si kapayan di at daganas na. Bumukaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kang tulad ta. Nuwag sabat tapay di kalsada, day tama tamawan nakita na. Tinda akit awan karkargana, agbayad ka kumang karuba. Dito no sweldo, magbayad na. Barbarang Lukin sinas. Kinsinas next year. Tunggal singiran ka, si kapayan di at daganas na. Bumukaw ken makaluksaw ka, kunang magbayad kang tulad ta. Nuag sabat tapay di kalsada, day tama tamawan nakita na. Tinda akit awan karkargana, agbayad ka kuman karuba. Saking nga pasamag na rin tindaan. Pabati kami dito, Jams. Itiri ko ya, ngamang manganti karamay. Karamay, kalamay. Thank you. From Ate Jasmine. Karamay, kaya karamay. Bitsin suka kada paminta, bagoong pay pati mantika. Tinapay piles kandilata, basta ada itet ko kengka. Tilaeng idaw dawat ko, matagdamay kit ibayad mo. Tapno mabiyag day to'y negosyo, at danto man iti mautang mo. Tapno mabiyag day to'y negosyo, at danto man iti mautang mo. May sala nga po, dayta nga pakdaar, kada iti umut-utang. Ang punumot, kada iti nilabag natin sunatang, adamot na iti kwarta itid mo mo tan datay rabang mo, tadi ka kakaasing mo datay makintindaan, basi lang mo ti puunan na dayta, kan nagnina pa'y apo, iti business tax na babayadan tayo munisipyo, samto pa'y utangan, nga di kamto pa'y agbaybayad, kakaasin na mo piman, nagita nga agnig negosyo nga kunada. Sa kanyang balong, nagitay inalam nga yelo, di tindaan, ay naka, nabayagan.
Ang mga yellow jet nala, Ana. green. Ayan, base laeng. Dahil kita nga ganansya da po. Hantay ko maapo nga pirpirgente negosyo da. Maglalo da kiti nang alat ipinggan kini Kabsat Ruby. In text na to da kiti nagnagan. Da kiti nakalista. Iso nga dapat bayadan nyo kanon. Kita ipinggan nga nalayo di jay pwesto na... Ay, just kidding. Yeah. Joke lang nga po. Kaya kung nani kapsa nga Del Bulataw, apo, Diyos ko mo, dati nga kapsat ko. Pakigri man, tay Baby Zeus, 3 months old na today. Thanks, kunana. O sige man, usung ba dito, ubing ikang katisang aribo kapsat Adel. Okay, happy 3 months birthday, Baby Zeus. Nasumungbat ka? Sige, orayin mi kaksang aribo ni Lola. Wow! No, so Partangan nyo, pasongbatan nyo. Kabla mo nga dito, apo ko dito Villa Beltran. Wana. 1 week na mo. Yan na. In China. Hello from Porterville, California, from Anti-Charity. Yan. Tatalang tagbuya ya. Jams Eatery. Yeah. Watching from San Diego, California. God bless po from Ninita Pili. Apo, dagiti mo Sumba Girls iji Hong Kong. Kita mo, umunag baliwan ti bagida. 59 kilograms aji kakutungan da. Nakaro ka mo. Oo, nakataduda. Kana mo ni Dali Flores, watching from Israel. Pakamustak man dagiti pamilya Apo dita San Pedro, Tarlac. Ni Jimboy Flores and family. Kastabay jay San Juan, Ilocos Sur, Flores family from mommy in Israel. Missing you all. Kana naman. Wow. Okay, hi Kuya June and JM request ko muna day Dita Danam para sa nanay ko po. Salamat po from Gerald C. Oria. And Apo, umadadoti nag-send iti entries na po for our search for the best interpretative dance. Akat Apo, kahit may lang Apo nga ipalawag kada kayo nga iti kuskus nga kansyon may nga kaudyan kahit dakkel ti impact na kadagiti OFWs iladawan na po launay itirigriga da DJ abroad. Iso nga iji pala ang first line na talaga may ayatandan. Makapod no launay Apo. And then iso nga nag-search kami iti best interpretative dance and so far we have 10 I guess. 10 contestants Apo nga simali dito. Iso nga no nalain kayo sumala Apo. Ay kat ikanyo man iti sa siya. Kano tilas kuana data? November 1 na po, 12 in the afternoon, iti last day of submission of entries. And dagitay mo din po sponsors tayo, iti members, iti grupo, iti 4 dekid duwaw, idiken ita. Takayat, iti grupo mi DJ international po iti nga group. At taga London, at taga Hawaii, at taga US, and we have Canada. And of course, adamo dito local Philippines. Apo, si kami ti ag-judge no sino ti kapintasan. Kala ko ba FW lang? Yes, iti ag-judge ko na idigen ita. Apo di ka dom-dom ngag sabalin tumot ti kukwa. Kinatongtong na gamin ko kaya Melvin. Sabali ti taray tayab ta panuno mo. Ngaraw da para kadagiti fam-familiada dito i Pilipinas kaya milang apong ipaganat-gat nga iti mensahe na dito nga sunatakat tapno ikantay ko mamati patag dagiti banbanog dagiti familyata yung DJ abroad. They are so much working for us. Agkuskus da nga kunada. Iti term da iti agdalos DJ is agkuskus and agdut-dut kunada no cellphone da and lola is a term for their among isong isut inusar ko apo nga pagsasaod dito nga kanta tano maawatan tayo. Okay. Aso pa yan. When dagiti ti trabaho na talagang awir ti aso agpakan agpapukis agpadigos and everything. So ulitin mi apo kansyonan pagnada pa para kada kayo apo dahil ito yung sunata. No kaya't mo't makapundar makabalay ken makapaadal din ipawpawit amin na kwartam taday taket nagrigatam laingin media kwenta tay eksakto agastuenda tagpapaimas kukwaenda santo agbanbanog ka agkusku kuskus in the morning, agkusku kuskus in the night, agdot met no break time, agaw awir ti aso all the time. Kanayon taya parkagan ni Lola, nukas nga agkamali ka, angem agan anos kalat ka darling para pamilya. Agkusku kuskus
kus in the morning, agus kus in the night, agdut met na break time, di da pa'y sungbatan tawag piman, samto pa sa rabuan sang karabaan, mairan ranod pati chismosan, no di da maikan ay irurumendakan tulan. Tiag pa cage met kitliklikam, tamaki na bang ni katugangan, nasyasya at nukarta en latan. Yes. Tekang runaan lang ti magkatang, Oh no. kontrolem lang itiyag pa utang, kadagiti mapagtalkam. Kang runaan na agsingsingpet ka, agkarara ka kenkwana, agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdut med no break time, agaw-awir ti aso all the time, kanayon pa'y aparkagan ni Lola, no kastanga agkamali ka, ang emagan anos kalatadaling para pamilya. Agkuskus in the morning, agkuskus in the night, agdot met no break time, di da pa'y sungbatan tawag piman, samto pa sa rabuan sang karabaan, mairan ranod pati chismosan, di da maikan ay irurumendakan tulan, no di da maikan ay irurumendakan tulan, irurumendakan tulan. Kung nalbasan Ayan. And hi Manu June, pakikinig nga po si mama kong nakikinig ngayon sa inyo, Helen Trinidad from Santa Rosa, Santiago City. Ato ti taga-subaybayo dito ay Barayume. Salamat. Okay, greetings coming from Rodel Balad Trinidad. Yan, and we have 8 mutual friends including Marijo, Constales and Fontanilla, and Jerome Cairel Eugenio. Naku, mayat sa dating ubing. Okay, nagsayat man ta pakablaawan na ni mother na kudiding ayan, siguro nakikito man ni mother na nagang ko dahil jay. Wala na siguro matay bakat. Okay, thank you so much for listening nga po dito barangay yo. Ketsabil ako mga umadupay. Iti dumdum ngeg dita barangay yo. Kas kumadya napanaming nga barangay sa jay right after Sanili. Ano man din nga baryon? Difon. Difon. Yan, apo. Gulak Difon. Gulak Difon. Thank you so much apo kata kita dumdum ngeg kata kami dita. And here's another piece. Kawitan ni tatangket na gaget, agmalmalem takaruba agdaket, amin nga upa kamat-kamaten na, sarigsigan apagtubong tidudod na, tay kawitan ni tatangket na unget, umarig-arig kumarasarigsi, isu ti ari kawitan nga karuba, kamanukan Texas awan natrasan na, piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, jay manok nan mabigatan, piki-pikilen ni tatang, apru-aprusan ni tatang, ablu-ablunen ni tatang, taraken na akawitan.
Kel ti ulo kawitan ni tatang adu ti agkong nakasla kan kobra agtartarao no mabigatan ringen na ti sangka kaaruba piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablo-ablonen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablo-ablonen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan Ayan, alas 5 kanugayam iti misa DJ San Roque Parish as commented by Ate Emmy Serrano Padre. Alas 5 kano ti misa. Kung laki din ukuan alas 4 ang anyway hantang waste time after our program dumiretso to DJ San Roque. So for those who are near our municipality Apo, umay kayo makimisa for our culminating activity para iti celebration iti month of Holy Rosary. Jai keta we have prepared songs that will give you ano tagijayan na inspiration. Hindi ka di ba lang sampulan tamaan tano amudan. Ape nga tamo dagiti Ilocano ko kumangkansyon da nga tamo iti kwa. Kung wala tanto laki din. So ikanta kay man na po iti preview no anya dagijay no how do we sound like iti church. Tahan lang mat apong Ilocano songs versatile iti for decade duo isang tila adda mat apo ti mabaliming kansyon ateman ikanta man suda ti recessional sample lang apo ikat min tumalaan okay nawal pa si Misa dati kanta kumbayot ihayag purihin siya at ating ibunyag awitan siya pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus ang siyang sa mundo'y tumubos langit at lupa siya'y papurihan araw at tala siya'y parangalan ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan Hallelujah sumayaw something like that. Okay, so once again, gadi asidi ka po. Umaten kayo po iti celebration may iti month of Holy Rosary. Damdaman lang alas 5. yan And hello kakabsat. Agbubuyak pa lang ti live ko na ni Kabsat nga Charity. So good afternoon. Kabsat Charity together good with evening diyan Charmel. Yes, good afternoon ko na talatan na for general patronage. time man baro nga kanta ti 3 a.m. Kano time man nakidaya isagod ko kin Cheryl nga man nakidaya from Ariel de la Cruz. Yeah.
Kaya na nga mga gan. Dahil sunarang ka na ito. Request mo lang, request game nyo kata teatro yung Arlamite. Armalite. Okay. Dahil yun, sunat ang request mo. Alas 3. Pero kita mo, no, tumarabaho, di ka na? 24 hours lang ang tumarabaho. Kape? Kape? Sakit kanta, sakit. At mga awis kan ka oras alas 3 di parbangon sumsunggar amin adutut mo may sa papel pinidot mo tawan danon ket ko nampay day Di may saan ang tedking ka Ti sakit ti tiyan Ketay kinadurbab mo Nalaing makidaya Ta tagtaga impem unay Nudim amaramanan Ti handada Mangisubot kapay Ngaminawan kapkap Nekam no dagpadaya Awan makalusot Pindaem aminida Awan bain Numakanti tungtungan Ngaminawan kapkap Nekam no dagpadaya Awan makalusot Pindaem aminida Awan bain Numakan titungtungan She's watching right now. Yeah. Anang tedken ka Ti sakit ti tiyan Ketay kina Turbab mo nalaing Makidaya ya Ta tagtagain pem unay Nudim amaraman na Yeah, good night. Ti handada Mangisubot kapay Gaminawan kapkap Nekam no dagpadaya Awan makalusot Pindaem aminida Awan pain Lumakan titungtungan Gaminawan kapkap Nekam no dagpadaya Awan makalusot Pindaem aminida Sino ka labang? Awan pain Lumakan titungtunganan Awan bain ha Lumakan tutungtungan ini ha Lumakan titungtungan Maawatan ka magkabalong no bekas kasta ka ta bilog no kabos idinabi so nga dakal mo nga talaga ti epekto na dito panuno mo de kinabukal ti bulan
42 minutos kalpasan de las 2 ti malam ket madama kay pala nga po nga dumdumngeg agan anos kali kiti timek ti duwa nga kakalaing apo kakalaing kakabulata o nga kakabala nga kakamsa iyo karo ba dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsame. Pa-shoutout kami man dito ay Beckel, La Trinidad Benguet, Karuba Kabalikat Boys, ni Jake Usting Dapogi, Wow. Ken Pijong, agayaman kami mga idol Farmson, Jakeson Garcia. Jake Sanders, yeah, thank you so much, Balong. Ado mapasagitan at ang sonata kano. Jay? Ma'am Avila, Cristina J. Alas 3 bangon. Oh, yeah, but komo no kasano ti kuana data. Iti epekto na no mapasagitan data among kada kita dumanga gisubsubot ta kasta kita anda nga maepektuan. And nagbali na po nga tradisyon dito nga Filipino. So sayang ba't nga men siyempre di kita natitid nga si Danon tayo yawi. Di ka di. Man nakidilot. Kung naman natin nga Ela. Dilo. Ako nag-uunag na kita na yan. Unag ti Ilocano na dayta. So kung awan ti makakali iti kinatao na tanaw unag ti Ilocano na. Awan pa iti lalaki nga nagkamali nga natinag kanya na. Nga si Bibi. Nga mapenda di post na nga in a relationship. Wala naman. Ada? Ako no, agambisyon mo. Matimpos na. Naku, agambisyon mo ulit na ading ko. Anyway, kakarbingan na dayta. Kaya by amlatan Tapos kaya isarununan tumalatan nga i-post ko dahil complicated kung kunan tumalatan. And then single kung kunan tumanan. Ayan. Mabalin na mabaliwang ka dayta. Okay nga Rod, akas anak ko 15 minutes langin na po. Hello. Ana. Hello po, watching from Kuwait. Pakikanta nga po yung mamimiss kita. Thanks po, pag di nyo kinanta, natumbak ko kayo. Nako, mahirap na hindi kampanya. Una muna ka. Talaga nga agpatpatumbala ta. Nadam ni Lady Lina, daligkon ka na, man nakidurbab ka na. Aha, no. Okay. In open relationship pa kung ano naman natin Ellen eh. Ha 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 ha. Collect sa amo dito. Collect and collect. Okay, nga Rod. Mamimiss kita in our version. Kung na to'y ket kailiw kantula. Ngayon madati nagpahabol nga nag-text. Kung na to'y ang tawag ni Sean sa ganyan kesa. O, di ba? Kesa mapanis, isuputlatan. O, nasaysayaat mo't akit di. Kesa mabanglos mo agpaiso. So, paya. Namuna tatagat, iti uso, iti padaya ka, iti sino ti na imbitaran lang, kisumutin ti umay. So, dagiti insakana mo, naghamot nga makisayan unay, basi lang ti may kisay, iso nga, iso, pasubo mon. Kasi di nagtukarami, di na minsan, iti naglabas ng aldaw ka, di gate na ka, damot ti nakakarga nga, seating arrangement ko na ada tinagnagan dagiti pingpinggan iso nga no awan tinaga mo ay agalod-od ka nga agawid ta kababaen hanggang nga nairaman din padaya. Okay nga ron para kadagiti umili o kadagiti pamilya da. Ay ano sakit tinagam ko nga tunggal kada din nga sonara. Kailiw kantola. Balot. 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 Ganito manen ti ipapanaw ko samitayan ayat biyag ko tinag-ararapapen barat arakop mo 39 degrees. Lailo ti pereng mo kentay pudot dagiti bisong mo ket nagtaeng to'y sipit ko kailiw kantula biyag ko sikat salda rigati mga klon angem masapul kun pumakada kailiw kantula ing iunguten ka Remix nga rin siyempre dati. di kan tuwag danda nagtag subli at tudita den na Adat panunot ken puso lagip tinapalabas ko basa sa irmalmaldayan kanayon tuy barukong ko ngem at talap taragsak na iti impaay mo
Ayat anak punuing gagan ibusanan to kailiw kan tula biyaku si kasalda rigati maklon ang masapul kun bumakada kailiw kan tula ing-ingunguten ka di kan tuwag tanda nagtagsuliya tulita din na Iknak amal maldaang jakpay kit din makaadang nagdag sintoy baro kung kuwa si kakyat inak panawan na siyada panagden na anak non marisken regta jak mapukaw panunot ko pintas mo anay paduma kailiw kantula Yaku si kasal na mayasa Rigati apo masapul kun pumakada kailiw awanan kantula ing-ingunguten ka di kan tuwag danda nagtag subliyak tudita den na teng A very sad story for the OFWs. Sabi dito ikyam dano de maleta da nagsakitan di pumanaw. No, damdamo ngam narnaruam kamutan na ka ket awanen ti sakit tinakam. No di ket iti panggap mo nga makaornong agkaroon iti napintas nga masakbayan. Ani ka de kailiw mo ti pumanaw no da ka di balayon sila unay. kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klun angem masapul kun pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka di kan tuwag danda nagtag subliyak tudita den na kailiw kantula biag ko sikat salda rigati mga klun angem masapul kun pumakada kailiw kantula ing-ingunguten ka Subliya, tudita din na. Okay, apo kat sa pulo lang nga minuto sinapabatin. Ay, siyam lang ina nata 51 kuna na di jayan. So, apo nalpas man na ito la oras ngantay pa nakakadwa kaya't nagraksak kami apo nga mangiyablat kada dagiti nga sunsunata kati lapahayag yo kaya't malan. da napansin ko Ana, agpaiso yung comment dati ni ay naman ang 2019 matan tatawan niyaon 2018 pa lang agpaisaw kasi ka-advance ka nga agpanunot si At katin dahil siya kung mag-isip Isu natin nang i-type apo dita kaputahang agta-type isu natin kasta iti amo na lang nga pag-type ang kadagati tuman ang katak nga typewriter di na maugusar iti laptop dati kaduak. Okay, so nga ro, thank you so much apo ti panangkat kadwayo kada kami iti nakalabas nga talong nga oras kaya syempre until next time the same frequency apo makadwayo man ti for the kadwa with our program at dakan manen kaya ito lang nga po kasamitan nga radyo station katag pili taman iti maudi nga sonata ta ito lang dahil ting arod padasit na kansyon na Wow. boy. Ang mga tatay kayam ti koros na tatay no ay Saka, okay baliwan tang arod I'm going back someday well nagmet ko madayta ka no to believe kantaan ta ko madayta ka sika ati lang ma okay nga rod, dito lang tanti mo di nga sunata ta. So until next week abo, adda kami manen kaya dagitayhan nga nakabuya iti live. Buyaan nyo abo di jay YouTube me into no bigat siguro nga may upload dito ita apan kami agkansyon damdama di jay San Roque kung masikasong i-download. Nga rod, thank you so much for keeping us your background, your company, your karuba. Ayan, until next week. Bye.
Ja maawa, ti ipapanaw mo. Ja maaklon, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, ti agturong lugar nga adayo. Ja maiptur, ti naunday at tiyempo. Iti kaawan mo, biag ko ti matang ko. Tanu ko malang mabalin, agsadagat ka baro kong mo. Tapnon rik na ek, barat pamateg mo. Di ka kumayat ko amang dua-dua. Iti kinapunod, panagayat tukin ka. Ayat ko sumangkat ka kumahal. Tamailiwa ko naiken ka. Once again, happy 22nd anniversary kay Kabakat Jovi Seriales. Ja maawa, ti ipapanaw mo. Ja maaklong, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanulot mo, ti agturong lugar nga adayo. Di ka kumayat kuamang dua-dua. Iti kinapunod, panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangkat ka kumahal. Tamailiwa ko naiken ka. Di ka kumayat kuamang dua-dua. Iti kinapunod, panagayat ko ken ka. Ayat ko sumangpet ka kumahal. Tamailiwa ko naiken ka. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye.